Matawakatula Samoa Entertainment TV mai pia ile amatano le fo ivayaso ai si mai fafonga. Wata no umana ongol tina la te malanga fa atasi malitama mama lili waile vayaso fa manatu ol maliwa Yesu Kiriso ola natala ela te o fa atasi. Ole so se fulo aperila na maliwa ile tina ya telesia sela pelinato aya so tofis fu fa ol vayaso la valene maliwa tuai malana mana mea le tofava asili ena pesa. O famtalanga melo tangi le altina talavo ya sela sa utonga taniel wa moa. Ina ua tato fsil ngiel mafu anga o le mali liu fa atasiai o na matua ile va yasol nei. O le tinasa tau fiel falmai o ngase tu mau o le suka maltoto mawalunga. Peita ina toe ave itua lo na tina ile taimi o pepesi itua fa mai. Masa o ane lava itua fo mai fa yai o na tonga fitinga. Ai ol toe ina sa fa mai fo ia. Fatasiai malo na mafatia ua maliu le tina o le ainga. Mai sa batu lava ia ye late fa mabai na ua maliu. Na ye tulanga fa le tonu le tina ile sosa. Sa tau mawhai e Vili le ta'avale le falmai. Ai whai ane le ai se ta'avale ma maliu ai lava lo matua. Ele ia luatu se ta'avale i le fale. Sa longo loa le whai fe au le me watupu. Ta ua la alo ya sela. Fa pena na ave lolo la tu tina. Ile fale maliu o sefo i ta whaingata. O le salulu sa fa apea e te waile tina ya telesia. Ai na tala noa sela. Fa te ia la tau fa apea ane alo la tau tama. O lo ta oto fo ia o lo tinga ina lava. Fa apea na musu atu le lo matua. E la te o fa atasi. Ai te fo iwa toe fai ane. E no fo ia e va aita maiti. Peita ila so tofia so sfufa o le vai so nei lava. Ai amata loon fa ama vai ane lo la tau tama. Ma fai fa alelea i lava la tau fa ama vaenga. Ma tau ainga i fafo. I lunga o le telefoni. E to lua o na alo o lo o yaturu umamau. Ma le to iwa o latou o lo o i Samoa nei. Tala noa sela e le ngata ina tinga ina lo latou tama ilo na mai. Ai o le mafatia i le maliu o lo latou tina. Ma tau nu oi lava la latou ngata la e malanga faatasi. O tu umalo aile sunga va asili ena pesa fitus fuluiva. O lona faltua ya telesia sela pele nato e ono sfulvalu pa lauli si umu moa. Ai o lo soifua o la alo e to asfutasi, whanawa o la alo e to atonu sfuluono. O la toe sa uninga e whai el manu le kalesia katoliko Roma i le tai ao le solulo le vai sofou, a solu se fulo a perila i moa. Ma moli o tuai o la oli o le sanga tu mau, i le whanua maliu i ta whaingata. E ma moli o tuai wha mai senga ma wha maa whananga, a inga loto wha vau. Ai o se vaenga o alo ma tau a inga o tangi mayala. Ele ifa alo le fa tolu silo mtanga luengal soifua maloloina Dr. Naseri. Le mafu anga wata ilua ine yasa ma au maita lo tau manga. Ma fa mau monga mtanga luengal soifua maloloina. Fa tau fa mai COVID malana pipisi Samoa. Il feilo inga le ifo mai mal au fa salau vai sonei. Na ia sau noa ye le ngata ina uale tu sai le malolo sio au fa ngadwenga. O fa tinoa le fainga sasa wai ele taitasi le aso ma au mai le lipoti. Ai watu o tuailoa ele tailua aso ma au mai. Le faitau o tangata wa afia, ma tangata wa toe malo nosi. Ai o maliu, malngaso lo ngol tuinga. Wala ngana fo ele au fai ngaruenga. Ya le vai fo o tato uma o tangata. Fai fo le malosi, ya vai fo le malosi. To tele fo ila to mtanga venga wa afia le fama. Nana hoi la leo tau whai ai, e taimi e tuai mai. Ia o le mit, ai a mauaron tau whai leo le tu fantasis fast food balu. I tu la, ia li poti tai luas. Ia tau mai le venga. Ele mai tau le fionga le whaaton sili. Ele i tai o le taimi e maui foai le wha mai COVID. Malana pepesi lo tato tunu. Le hoi mau te vai, ele tai ia o le tai. Masalo resi fa i le ono vai aso fato atau ai for fa. Ya a faila le la ta to fe tulia i aso taitas. Ya ele ona ho e fo le mano se lo fainga venga. Le fasul valu i tu la le nga tai le faitaunga o e wa afia. E to se fulu tangata o tatu tunu. O mau so i fua i le siama COVID. O i la to mai o tangata matutua. E ho e mau tino o tangata i e tinga ina. Ya o vaenga lea e mau para au matua. E mesia i la to lo tausi. Ia whapea hoi i au matua e rei whaien tui.
ya fa pe ho I la to chele singa se tu mauro yai na ele tu ranga le yai Peta e mai ta wina fo il mtanga adwenga ono o whaawau pea le tupu ilunga o le whaitawa whai o tātou tangata ya fie I totono wa yaso taitasi o le piliota wa mai a tū talu ono o mai whawha mai koviti le tunuu. Usau le ua wha neiva yaso talu ona yai tātou community transmission. Mai le ua mātou wha mawina hoi le rolling average cases e le vayaso mōmua e iwa sfumal wha the average there over 7 days. It was also was food fight October food was a low fast food mal fit to the average over 7 days. Ea male todos food tasio la sono apelila. Wanga ila vai no o se lau man todo. Ea male so fitu eta mai an nafi suto. O se lau fitus furu. So le pe ya nga imadia idunga ya le faitau o fai o ila to wa fiai mai. Le sunga whaton silo mtanga lenga sulfua malo loina I le whailo inga malau whasan lau le vai Sene Dr. Naseri. Le tātou tala toi Tuliloa, e le te inofo le malo ma tau whiwhai ngā malanga le whai ngā runga whawai taimi. Talu le uta utino mai le minista o ngā whamalutanga runga o business I ala manui ma leipa, le fionga le tinu u Wayne sa o yalo, le mafu anga tonu la rol na whaatau. I mau o pū wa ali ali mai nei, e peo na ia tala noa I lungo le whakasa TV. E onga nei whale tonu lo iai. E le ngata fo I le process leo lo o avei o tātou tangata I whafu. Ia e le ngata I lea, o a mionga lo whaatino I whafu. O le ala sa I fuanga le tātou whainga malo por kapeneta. O le a wha slow down. O le winga slow down, nongo winga e fa tuai le titi fai mali yo fai mali ono tu langa le olo avene ta tu tangata fenga lunga fa ono walu lava processa ma patino lava ele talia ino la to ma ave fa te tilo la yo fenga malo lo ye temine I fa fita ulio ye e fua ele mele o tu lai mai ma le o ta tu tangata fa mo sila fia o va tu mole ono afe ila to ono ave ese tu Samoa mo nga luenga fa vai temi ele ngata I Australia e fa pena foi New Zealand ona yela I fo fuanga al fenga malo ono le tele fa fita ila ye ola fa tepteni ngise la titila Sao no fo ile fionga minsta ya so yalo ile talia ina ile malo fa utoanga e fa ngise I masina wotonai petai ele ole ata le o fa ali mai le mtanga luenga ile malo wa fuai ona tau fitutulo ile taiminei o uma ona talia atu le fautuanga na mai ele MCO e winga la ya Januari Februari mamati a olola ya apelila mame ole amata lo ona fatu tuai le jiti ole la sa yele nga o tatou fenga malo ole amata non fatu tuai le jiti epita ele o fatu tuai le aluale al mtanga luenga o leipa ma business o lo alu ala to la avia o tatou ole fale tonu wa tupu mai le fanga solonga o ngā luenga whawai taiminei o whaalongo le malo le whautuanga ai whaatalinga tuli lava le matanga luenga sa ye la le concern fo ia le tatou whainga malo e mese vot kapeneta pe fōringa mai ele o whaalongo le mai ia le MCO ile mele fata ile mele tau mwhai atu e whainga malo o le si mea o tolu pepa na mai ele Chamber of Commerce e mai sa o le kapeneta o le eini o tātou tangata whainga luenga wa mata ona ave fafo tātou tangata whainga luenga wa mata ona le aini tau le au nu wa mata ona le aise maalosi o nu wa mata foi ona watu ai maisi tangata o le whainga luenga ale aunga o le porkalame nei mo i lātou ele aini ngā luenga ia o le ala wa mata on titila atu tātou whainga malo wa alu whaasolo atoa wa watu ai mai lātou wa afia ia pisinisi ai nei ia ile mafu anga na manatu ile malo e whaawa wai peo na ave o tātou tangata I fafo I ngā luenga whaawai taimi mai a Januari Februari mamati ina watau le aini ngā luenga le taimi o le COVID ai se ito ilo ile masina le nei o Aprila mai te tau na ngā lulu e whaatasi le malo o iei nei
ma le matagaluega o le laipa e talia se tuʻalalo o le malo. Ai te tau ona whaalongo tasi mai. Se whautuanga fo i o watu ka peneta. E tau whaale mule le whainga o tato matau. A matanga review, pe tō tilo ai a inga, o le whainga luenga ina o la tō i whafu. E le ngata e whainga luenga ina o la tō i whafu. Ai po le lei ona whaatino, e kampani nei ave iei o tato tangata. Ia nai sire fianmen i Australia. O ai tono se nate i ele tūlanga wai ai. E le ngata ina. I o lātou foi ua sa fai leia lātou su e ngai nei. Ia awa foi li tūlanga le i mai foi o tamaitai. E le ngata i le whaale tono tūlanga lea. A le ua atu toe tūlai me i whawhitau ni o. Lou lawa tātou tunu. Toe wheu sua i ei o. O le mea lai taunti tiro e tātou whinga malo. Whataua la me le whea tō whinga malo. Tau slow down. Pe tau whatetemi ngese tūlanga le iei. Ia se tato talia se fai unga kabinete o tatia mo apelila me uni mai ulai pe fa awau pe pele ai lau fio. Lo Samoa Entertainment TV mai pia mas fa o kuko ngona Samoa. Ia sa tai au le lo fo le tua ai pa so i foi.